Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Alhamdulillahillezî cealel akle kaidel akvali vel a'mal. Akıldı söz menen hareketke başkaruçu kılgan Allah Taala'ga maktolur bolsun. İnsandın akılın süylögen sözünü, jasagan işini jetekçi kılgan Allah Taala maktolur bolsun. Vel kelimete turcumanil fikri. Süylögen sözübüzdü, oy pikiribizdi çeşmelewçi kılgan Allah Taala'ga maktolur bolsun. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Güvelik berem Allah jalgız anın şerigi yok. Hamalel insane mes'uliyete ma yantiqu lisan ve ma yahuttul banan. Güvelik berem Allah jalgız anın şerigi yok. Al Allah Taala bendenin moynuna joopkerçilik jüktögön tili menen emneni süylösö, barmağı menen emneni jassa. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasuluh. Jana güvelik beren Muhammed aleyhissalam Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Hazzara minel istihana bi hataril kelimeti ve neşriha. Al paygambar bizde eskertken sözdün joopkerçiliginen jana ar tür sözdü bilip bilbesten tarkatuudan. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, 21. kılım teknikanı önükön zamanda yaşap жатабыз. Бұл zamanda kolunlardagi uyulduk telefonlar, sosyetler, karının da yaştın da, erkektin de ayaldın da, her bir koroga, her bir üyge, kerek bolsa her bir bölmöge çekirip geldi. Her bir ayıldarga jetti. Balkim insandın yaşoğusunun bir bölügü balıp kaldı. Kebirler oşa uyulduk telefonsuz, birövlerime sosyet arkalı baylanışsız yaşoğun sezbey de kaldı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan köptөгөн pikiribizdi, oyubuzdu, vaktibizdi. Uşul kolubuzdağı uyulduk telefonlar, jebil bolsam internet degen nerse ömür menen oynaşıp жатат. Balkim her bir insandın gelecekte kanday bolorun, bizim baldarımızın gelecek muğundun kanday insan bolup kanday tarbiyan aların kede atayın emez, oşa uyulduk telefonlar jebil bolsam sosyetler başkarıp kaldı. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah Taala'dan korkula, Allah'a başı gile. Her bir kupya işinde, cariya işinde Allah seni közömöldöp turarın bilgin. Her bir kılgan kılığın, süylögen sözün, her bir жазган nersen Allah Taala'nın aslında esepke alınıp turat. Her birine kıyamatta Allah Taala'nın aslında cevap veresin. Süylögen sözünü, жазган nerseni, jaratkan Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'inde Yasin suresinin 65. ayetinde bunday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. El-yevme nahtimu ala afwahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yaksibun. Sadakallahul azim. El-yevme nahtimu ala afwahihim. Bugün kıyamattalardın oğuzuna möhür urup salabız deydi. Oğuzlarına möhür urup salabız. İnsandın oğuzuna kıyamatta möhür urulsa, oğuzunuz bekilip möhür urulup kalsa, ne olur? وَتُكَلِّمُنَا Allah Teala aytadi, bizge süyle beret. Oğuzun bek bolsa ne süyle beret? Eydihim koldarın. وَتُكَلِّمُنَا eydihim kolun süyleydi. Bırak süylegen çındık mı çındık emez mi kolun aytıp jatsa, anı kıldı, bunu жазdı, munday uşak tarkattı, munday aram süretli tarkattı, kolun güvel köt jatsa, süylep jatsa, kim güve olur? وَتَشْهَدَ arculuhum butları ağa güveli kötüt. Basıp vardı. Bunu jasadı. Bima kanu yaksibun, her bir kılgan kesiplerine deydi. Allah Taala bizi saktasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kur'an her bir jasagan işti kolga aytat. Bu iş falancının kolundan geledi deydi.
Биздин да сөздө. Бирок Кур'ан инсандын кылган амалдарын мунун колудан келген иш. Булардын колу жасаган иш дейт. Ошолордон bir аят. Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Ва ма амилату айдихим. Бул бенделердин кылганы, колдорунун кылган иши дейт. Захарал фасаду фил барри вал бахр бима касаба айдин нас. Куруктукта, кургакчылыкта, деңгиздерде, көлдөрдө бузукулуктар таркалып кетти. Бима касаба айдин нас, адамдардын колунун кылган жоруктары менен дейт. Кыяматта урматтуу мусулман бир турган, колуң сүйлөп турса, оозуңа мөөр басылса, бутуң күбөлүккө отуп турса, денелериң күбө болуп турса, бенде эмне дейт экен? Ва қалу ли жулудихим, терилерине бенде айтат экен. Лима шахидтум алейна. Эмне үчүн бүгүн менин каршыма күбөлүккө өтүп жатасың деп бенде өзүнүн мүчөлөрүнөн, денелеринен разы болот. Қалу, сенин колдоруң, денелериң, терилериң антакан Аллах, антака кулла шей. Бардык нерсени сүйлөткөн Аллах бүгүн бизди сүйлөттү дейт. Антакан Аллах, антака кулла шей. Бардык нерсени сүйлөткөн Аллах бизди сүйлөттү бүгүн. Ва хува халакахум аввала марра. Ал сени биринчи жараткан Аллах. Ва илейхи туржаун. Ошол Аллахтын астына барарыңды унутпа. Дүнүйөгө келгенде наристе, периштеден айырмаң жок, таптазасың. Аллахтын астына барган кезде бутуңдун тырмагынан башыңача күнөөлөр, жаман кылык жоруктар, оозуңа мөөр басылып, колдоруң сүйлөйт, денелериң сүйлөйт. Буттарың күбөлүк өткөн кезде ва қалу ли жулудихим лима шахидтум алейна, терилерине, денелерине эмне үчүн мага бизге каршы күбө болосуңар десе, қалу антакан Аллах, антака кулла шей. Бардык нерсени сүйлөткөн Аллах бүгүн бизди сүйлөттү. Ва хува халакахум, Аллах жараткан эле. Аввала марра. Биринчи жол бизди жоктон бар кылган Аллах. Ва илейхи туржаун. Аллага bir күн кайтып барасыңар, аны унутпагыла. Фуссилат сүрөсү 21 аят. Кудайдын кулдары, илгери алымдар, данышмандар, ваз насаат кылуучулар дайым эскертедиле. Тилиңден этат бол. Тилиңди сакта деп. Лисанука ладгун. Лисанука су'банун. Тилиң сенин чаян, тилиң сенин жылан, эгер коюп жүгөрсөң келип сени чагат деп. Азыр да көп данышмандар, акылдуулар тилиңе этият бол дейт. Буттан жыгылган турат, тилден жыгылган турбайт дейт. Эмне үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Qulil khayra ve men yu'min billahi vel yevmil ahir felyakul khayran. Kim Allah Taala'nın birliğine, barlığına, ahiret gününe işense жақсы söz söylesün, ev la yasmut, je ün çıkmasın deydi. Biroq hurmatlı musulman, emne üçün tilde eskertet? Til Allah'ın bergen en çok nimatı. Biroq oşoga karabastan tilingdi tiştegin, tilinge etiyat bolgun deydi. Tilden kele turgan öte korkunçlu azaptar bolusundan eskertet. Hurmatlı musulman bir tuğan ilgeri alımlar, paygambarımız tilinge etiyat bol, tilingdi sakta degen bolsa, bugün hurmatlı musulman bir tuğanım paygambar aytat: "Wa hal yakubun nas ala wujuhihim fin-nar illa hasaidu alsinatihim." Adamlar yüzü menen dozok emnege taştalat. Emnege başı menen yüzü menen dozok otuşat. Adamlardın dozok otuşusunun sebebi tilderinin kılgan kılık joruğu söylegen sözü üçün. Hasait dep oşol tildin tüşümün jıynap alasın. Hurmatlı musulman bir tuğan dozoktun azabının 3'ten 1 uşaktan bolot eken. Dozoktun 3 azapты 3'e bölsen 1 bölügü uşak ayından, 1 bölügü gıybattan eken. Başkalardan, başka günölerden. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnnel abd la yetekellemu bi kelime." Bendekede bir sözü söylep koyut. Yenzilu biha fin-nar abada beynel meşrik vel mağrib. Oşo oğuzundan çıkan sözdün kesepetinin çıkış menen alыс batıştın aralığınca alыс tereң dozok otuşut deydi. İnsan tili menen köngül burbastan bir sözü söylep koyut da oşo sözdün kesepetinin batış menen çıkıştın alыстığınca dozok otuşut deydi.
Hurmatly musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh ve la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Bir bendenin imanı tüz tak bolboyt, anın jüregi tüz oňolmoýunça. Al bendenin jüregi taza oňolboyt, tili oňolmoýunça deydi. İmanыңдын bekem boluş üçün jüregiň bekem taza boluş gerek. Jürekden taza bekem boluş üçün tiling taza boluş gerek eken. Hurmatly musulman bir tuğanım. Bugün alımlarımız, vaizlarımız, imamlarımız paygambar baş bolup tilden eskertken bolsa, bugün hurmatly musulman bir tuğan tildin rolun til emes manjalar atkarıp kaldı. Kantip insanlardın barmakları tildin orada süylep kaldı. Uyulduk telefonda olsun, internette olsun, sosyallerde olsun. Allah Teala'nın bergen nimatı, teknika, ilim önükken sayın adamlar tili menen emez. Bugün oturup tili menen keyde canındagını bir kapa kılsa, azır barmağı menen jer şarıga uşaktar katıp atat. Jer şarda eldi buzukluğa salıp atat. Bugün hurmatly musulman bir tuğan, barmakları menen adamlardın adep ahlakın, imanına, başkasına tasirin berip jatat. İlgeri hurmatly musulman bir tuğan ayıt mayramlar bolgon kezde, je jekşembi kündörü ayılda üylerge barsaň, je şahardagy üylerge barsaň, çoň ata çoň enenin, tayına taytanın, neverelerden katkırı oynagonu, baldarın erkeletken, ündörde ugatırgan bolsaň, bugün kebir üyler tiri insanlar var. Biroq ölükler yaşagan siyahtı. Baldары atasına kelet ziyaratga. Kızları kelet, nevereleri kelet. Salamdaşkandan keyin her biri bir burçka oturup alıp, kolundağı janagı uyulduk telefon menen, sosset menen. Atany hurmat kıluu jok, enenin jarık yüzüne karao jok, alga bir kılı kursançılık, je bir jakşılık tartıloo jok. Hurmatly musulman bir tuğan, ata enenin yüzüne mehrimdүүлük menen karap, aylanayın atakem, men üçün çaçın agardı, men üçün belin bekçeydi, közüň jakşı körbey kaldı dep, atanın enenin yüzüne mehrimdүүлük menen karao, acıga bargan soğuptun menen teң. Biroq sen bugün ataňdyn eneňdin yüzüne emes, janыңda ataň, alpeşte östürgen eneň ak sütün bergen, biroq sen başka jak menen baylanıştasın. Keyde ata suroo berit, suroodu жооп beriş ayakta tursun ukkan da jok al. Ene birden seni süyleyt, enenin mehrimdi sözünü ukpayt. Al enege bolgon sый hurmat kayda? Atany sıylagandyk kayda? Baldары da, kelinler de her biri başka nerse menen alek. Tirüler jaşayt, biroq ölüklerden mazar siyahtı. Murdagı ruh, murdagı mehrimdүүлük, murdagı baarlaşуу degen masele jok. Anın ruhu, akılı başka jakta. Anın özünün kolundağı, uyulduk telefonundağı başka birөө menen. Hurmatly musulman bir tuğan, bul sosyetler, uyulduk telefon önükken sayın, biz kayda baratabız. Bizin adep ahlakımızды buzup jatat. Ürp adatımızdan, ata babamızdan kalgan saltımızdan alıştırıp jatat. Adepsizlik, adamgerçiliksik, hiç adamga jaraşmagan adepsizlik emne? Oturgan adam menen süйлöşpön. Janыңdağı adamdın yüzüne karabastan sen başka birөө menen aleksin. Biroq süйлöşme emes, kokus telefon gelip kalsa, keçirip turusy mümkün bolmasa, keçiresiz dep жооп berseň bolat. Keçirip koyun, men жооп berip koyun. Uşul zarıl işimde aytıp koyun. Kütüp kalmasın, başka olmasın dep. Biroq hurmatly musulman bir tuğan, bul bugünkü sosyetler, kolumuzdaky uyulduk telefondor, çoçun erkek menen çoçun ayaldardı jakındattı. Jaş kızlar menen jaş jigitlerdi jakındattı. Adam süretinde bolgan hayvanlardı köböýtdi. Karını karışkırdın, terisin jamıngan koylar. Hurmatly musulman bir tuğan, üylerde keyde her türlü şekti payda kıldı. Köyösü ayalına işenbey kaldı. Ayalı köyösüne işenbey kaldı. Oşol uyulduk telefon je sosyetlerinin kesepetinden. Keleverse, kalaverse, kebir üybülelerde ajraşuu talaktın sebebi.
bir baldardı tiri jetim kılıp üy bülönün buzuluşuna uşul uyulduk telefonun kesepeti alıp gelip жатат. Урматтуу musulman bir tuğanım, kebir jaşlardı, kebir jaş jigit kızlardı en Allah Taala tıyıp salgan aram işlerge alıp barıp жатат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde mınday deydi. Bul hadisi udan burada bir peygamberge salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. La yahluwanna raculun bi imra'atin illa kana salisuhuma şeytan. La yahluwanna raculun bi imra'atin. Bir erkek menen bir ayal, çoçun erkek menen çoçun ayal jalgız boluşpasın. Bir gana bölme demez. Jalgız uyulduk telefon arkalı sosyetlerde illa kana eğer jalgız bolup kalsa illa kana salihumus şeytan alardan üçüncüsü şeytan bolup deydi. İlla kana salisuhumus şeytan. Eki jalgız barlaşıp jatkan kezde. Eki jalgız sosyet arkalı baylanışkanda. Ekoy birine jırtаңдап жатқан кезде üçüncüsü kim eken? Şeytan bolup deydi. İmam Tirmizi rivayet kılan sahih hadis. Urmatlı musulman bir tuğanım. Bu uyulduk telefondordun, sosyetlerden dağı bir probleması. Ertenen keçke pazarda olsun, je talada olsun, keyde jumuş kılıp, jumuştan gelet, işten gelet. Keçinde çarçap gelip, 4 reket farz, 2 reket sünnet, 3 reket vitir okuğanga jarabay kalat. Farz namazına jalkı olanot, birok jatıp alganda, sosyetke kirip alıp, WhatsApp'ı olsun, je bolbosam, Facebook'u olsun, baraktap dağı baylanış, keyde uykusu kaçıp özünü Allah Taala farz kılgan namazına jalkı olunot da birok buga vakt tabat. Uykusu da kaçıp ketet. Ertemenen bismillah elhamdülillahillezî ahyani ba'da ma amatani. Ölükten keyin kayra tiriltken Kudayga şükür bolsun dep uykudan turmasdan, közünü açmasdan birinci koluna algan nersesi uyulduk. Oşonun emne keldi eken, emne жазылды eken. Men uktap jatkanda dağı emne katlar keldi eken. Oşonu menen baylanış. Urmatlı musulman bir tuğanım. Buga öte berilүү biz alkaş deytilek. İçimdike berilgen. Bugün insanlar oşondoy uyulduka berilgen insanlar olup kaldı. Bunu sözünü de tapmadım bir münasip. Ne dese olur. Alkogol içkende alkaş deydi ekensiz. Sosyetke jana uyulduk telefonga berilgenler ne deybiz? Uşuğa mas bolup kalgan. Uşundan ajıray albay kalgan. Bul urmatlı musulman bir tuğan insandın dinine ziyan jetkizet. Dünyasına ziyan jetkizet. Kalay verse bul uyulduk telefondur. Ar insanlardı ibadattan da tosup jatat. Tileke karşı 1994 2000 yılga çeyin bir umraga hacga bardık. Hacga bargan kezde kalay verse Baytullah Allah Taala'nın üyü olgan Mekke'de bir fotoaparatты je bir kamerаны kirүүгө тыюу салдырат эле. Себеп тавaf кылган бул ибадат. Бүгүн көрсөң ажылардын %90% уюлдук телефон менен. Тавaf кылып жатам, мына Кааба, бул жерде имам турат, Сафага барып жатам, пайгамбардын равзасында отуруп, бейиште отурам. Тавaf кылып жаткан бул ибадат урматтуу мусулман бир туган. Каабанын жанында сүрөткө түшө коюп, селфи кылып коюп, ибадатың кайда? Каабадан алыс эмес, келгиле, биздин мечитке келели. Kelgende zikir çalıp, bu yerde bir жақсы пайдалы нәрсе емес. Көбінше келіп қарайым. Ар түрді соцсеттерде отырады. Allah'ın үйіне келдің. Бұл жерде ең жақсы байланыш Allah Taala менен болған байланыш. Жұмаға эмне ниетте келдің? Жанагы уюлдук телефонуңду келип өчүрүп кой дейп суранабыз. Телефонуңду өчүр, инсандарды ибадаттан кээде түрдүү музыкаларды коюп жатат. Аллаху акбар десең анын музыкасы башталат. Salat baylanış деген söz. As-salat namaz Allah менен бенден арасындагы байланыш. Kebirler urmatlı Müslüman bir tuğan. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Subhanallah, subhanallah. Yok. Uyulduk telefonunu açat. Men namazda olgun kezim nekele kaldım. Emneden kur kaldım dep. Mekşitten çığa kalıp zikir menen mi? Yok. En birinci uyulduk telefon menen alek. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Emne oldu bizde? Kayda baratavız. Emne habarlardı bölüşüp жатабыз. Emne сүрөттөрдү көрүп жатабыз. Кайсы сеттерге кирип жатабыз. Бул келечек муундун балдарыбыздын адеп ахлакына да бир терс таасирин тийгизип жатат.
Бирок тилекке каршы. Көптөрү пайдалуу эмес. Куран угуу же насаат угуу эмес, жалган курдомотторду бөлүшүү. Жалган кабарларды бөлүшүү. Чындыкты тескериге бурмалоо. Кээде эң жаманы дагы пайгамбар мындай дептир. Сен хадисти билесиңби? Могу СМС кат Меккеден келиптир. 10 адам менен бөлүш. Жалган калп андай жок. Паланчы пайгамбарды түшүнө көрүптүр. 10 адамга жөнөтсөң ишиң жүрүшөт. Калп жалган. Урматтуу мусулман бир тууган, заманыбыздын вирус ташыган, адамдарга жугуштуу оору ташыган чымындары болуп калды. Кайсы жерде бир нажасат болсо чукулап башкаларга таркатуу. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар айтты: "Ва мен казаба алайя мутааммидан фалятабавва мaqaduhu минан нар." Пайгамбар, кимдеки мен үчүн атайлап билип туруп жалган айтса, өзүнө дозоктон орун даярдап койсун дейт. Динди билбегениңден кийин эмне бөлүшөсүң? Калп нерсени эмнеге бөлүшөсүң? Пайгамбарга жалган айтып атасың. Өзүңдүн жалганыңды пайгамбар айтыптыр деп жатасың. Урматтуу мусулман бир тууганым, могу хадис негизги темабыздын ушул хадистин айланасында болмок эле. Бул хадисти угуу үчүн пайгамбарга бир салават. Темабыз ушул хадистин айланасында. Хадис, урматтуу мусулман бир тууган, Ру'ян Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбардын түшү бул. Пайгамбар алейхиссаламдын түшү. Марра аля ражулин ва кад жаа фил хадис ар-ру'я ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар түшүндө марра аля ражулин мусталқин ли қафа. Пайгамбар мен түшүмдө башы менен арты менен жаткан адамды көрдүм. Ва иза ахар qaim, жаткан адамдын жанында bir башка bir адам бар. Бикалубин мин хадид, темирден болгон балык кармагандай жана шиштер менен. Темир шиштер менен. Ва иза хуа яти ахади шиккай, жанагы жаткан адамдын оозуна жанагы темирден болгон шишин салып, оозун айырып, артына чейин жеткизет. Экинчи жолу келип, мурдун артына чейин жыртып салат. Андан кийин көзүн оюп, артына чейин тартат. Пайгамбар алейхиссалам түшүндө көрдүм дейт. Пайгамбардын түшү хак бул. Кала сумма ятахавал ила жаммил ахар. Бир жагын ошентип тытмала бүткөндөн кийин экинчи жагына өтүп адамды ошентип кыйнайт дейт. Бир жагын жырткан сыяктуу, шишке илип салган сыяктуу, баягы жаткан адамдын экинчи жагын кылат дейт. Фама яфругу мин заликал жаниб, экинчи тарапты жыртып тытмалап бүткөнгө чейин биринчи тарабы дагы жакшы болуп калат дейт. Экинчи кайрадан болуп азап калат дейт. Ва кад фассара фил хадис, пайгамбар кийин түшүн тафсир кылды. Ар-ражул ягду мин байни байтихи. Ал азап болуп жаткан адам, оозу оюлуп, жыртылып, көздөр оюлган адам үйдөн чыгат. Фаякзибу кизбатан. Bir жалган айтат, анын жалганы бардык афак деген сөз таркалган, бул горизонтко баары таркап кетет. Айылдарга таркайт. Бүгүн жер шаарына таркап жатат. Отуруп алып bir жалганды жазасың. Калп курдомотту жазасың. Bir адамды шубайсың. Бул жер жүзүнө таркап жатат. Кыяматтагы азабың жанагындай көзүңдүн оюлуусу, оозуңдун жыртылуусу, мурдуңдун артына чейин тытмаланышына себеп боло турган азап ушундан экен, урматтуу мусулман бир тууган. Жараткан Аллах Таала баарыбызды чынчыл кылсын. Чын сөздөргө амал кыл насип этсин. Жана жалгандан, курдомоттон Аллах Таала жалганчылардан, ушакчылардан, гыйбатчылардан бизди сактасын. Урматтуу мусулман бир тууган, бул колубуздагы уюлдук телефон, соцсеттерди урматтуу мусулман көбүнчө арам көрүнүштөр менен, арам сөздөр менен, арам нерсени таркатуу менен колдонгондор да жок эмес. Пайгамбар алейхиссалам мындай дейт: калп, ушак, арам сүрөт, арам сөздөрдү таркаткандар угуп кой. Пайгамбар мен да айла худан
Kim bir жақшылыққа чакырса, bir жақшылықты тарқатса, kana lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Sen айтқан жақшылықтың соуыны senin айтқаныңды ұғып атқарғандардың соуынан bir қыпынша кемеместен саға соғып жазылып береді. Шындыққа, жақшылыққа чакырсаң, sen сөйлеген сөзің үшін, жақшылықты тарқатқан үшін соғып аласың, ошо senin жақшылығыңды атқарған адамдың да соғыптары bir қыпынша кемеместен сен ие боласың. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ. Kim bir жамандыққа чакырса, адашқандыққа чакырса, тура емес жолға чакырса, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلِ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ. Анын күнөөсү ошону. Биринчи сен жаздың ба, күнөөңдү аласың. Сенин жазуыңды тарқатқандардың күнөөсүн аласың. Сен айтқан сөзгө амал кылгандардын, ишенгендердин күнөөсү bir кыпынча кемебестен сага жазылат. لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Başka adamdardın oşo kalpka işense, kalpka amal kılgandardın günöler bir kıpınça kememestен sağa жазылат. Sahih Muslim, İmam Muslim rivayet kılgan sahih hadis. Öte ökünüşlü nerse hurmatlı Müslüman bir tuğan, kede öte ökünüşlü nerse, imam namazda turup bir ayattan adaşsa, артында тұрған 2000-3000 имамдың адашқан аятын айтып қоя тұрған бір де ержігіт табылбайды. Имамдың адашқан оңдай тұрған 1000 адамдың 2000 адам ішен бір ержігіт табылбайды. Бірақ ырчы адашқан кезде залдағы бар артынан қайталайды. Деп қойса бар айтады. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kur'an'ımızды bilmesek, imam okup atkan, 5 vakit namazda okuyan, alhamdülillah жақсы оқи албасақ, ошоларды үйрөнүш үшін, bu uyulduk telefon bir жақсы жағы да бар, аға bir тоқталабыз. Жақсы жаққа да пайдалансаң болады. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, өзіңе сұрау, жамаатым маға жооп берме, өзің жооп бер. Sen жараткан Аллах Таалага жолуккан кезиңде бармагың менен жазып, соцсеттерде бөлүшкөн нерсеге, Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun, WhatsApp'ta olsun, Instagram'da olsun, barmaklarың менен жазып бөлүшкөн нерсеңе Аллах Тааланын алдына барганда разы болосуң бу? Жараткандын астында уялбай тура аласыңбы? Ойлон. Өзүңдүн күнөөңө башкалардын күнөөсүн кошпогун. Өзүңдүн күнөөң жетишпейби? Өзүңдүн кылмышың аздык кылып жатабы? Senin özünün günahın yetişir. Ne için? Kalp жалган nerselerdi. Kurdoğumottordu. Eldi bölüp jargan. Uluttardı bölüp jargan. Tuğra emes sözlerdi bölüşüp. Ne için? Başkalarının da günahsın жүктөйсүң. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bu ayatты bir imanı жаңылағаннан кейін бұл ayatты угабыз. İmanımızды кантип жаңылайт элек? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Uyalbay tartınbay ayta bergile kelimeni. Je kursak açma. La ilahe illallah. Muhammedun Rasul. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun alîm fid dunya vel âhire vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemûn. Nur suresinin 19. ayatı. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû. İmandılarının arasında buzukluktu tarkatuğdu jakşı körgöndür. İmandı koğumdun arasında buzuku, jaman, aran nerselerdi tarkatuğunu süygöndür. Lehum azabun alim. Alarga can atıştırgan kattu azap var. Fid dünya bul dünyada ve ahirette de. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah biletsizler bilbeysinler deydi. Bu ayet düşüneyim ne sebep olgan? Bu ayetin düşüne sebep Ayşe neviz Ummul Müminin imandıların neresi Peygamber'in süyüktü ayalı Hazreti Abu Bakır'ın kızı bir saparda darat sındırıp darat algandan keyin keçigip kalıp kervenden keçigip başkalarмен kelgende münafıklar, ekijüzdüler, imansızlar, din düşmanları Ayşe nevizge kurdoğumot kıladı. Biröv menen bolup kaldı dep.
жаман ишке барды деп. Ошол кезде бул аят түшөт. Ушундай курдомотторду таркатуучуларга бул дүйнөдө жана акыретте каттуу азап бар. Урматтуу мусулман бир тууган, сен да бармагың менен соцсеттерде отуруп алып, туура эмес, арам болгон, калп болгон, курдомот болгон нерсени башкалар менен бөлүшпө, таркатпа. Эч нерсе эмес го деп ойлобо. Отправить кылып койдуң, жөнөтүп койдуң, жеңил. Буну жеңил санаба, урматтуу мусулман. Бул деңиз, күнөөлөргө чыга турган деңиз. Күнөө океаны бул. Башкалардын күнөөсүн жүктөйсүн, эгер жамандык жолдо колдонсоң. Ошол эле кезде бул соопторду топтой турган, чеги жетпеген, өтө соопко иштете турган, пайдаланып турган сен үчүн бир майдан. Эгер жакшылыкка колдонсоң. Эмне үчүн? Ушу соцсет үчүн, уюлдук телефон үчүн. Булар аркылуу убактыңды, өмүрүңдү кетиресиң. Аллах Кур'анда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Яума яб'асухумуллаху жами'ан." Кыяматта Аллахтын барын тирилтет дейт. Яума яб'асухумуллаху жами'ан фаюнаббиухум. Тирилгенден кийин Аллах эскертип айтып берет: "Бима амилу" кылган нерселерин. Ахсахуллах. Сенин ар бириңдин жасаган ишиң Аллах эсептеп койду. Ва насуху. Тилекке каршы бенде унутту. Валлаху аля кулли шейин шахид. Аллах бардык нерсеге күбө. Сен ар бир жазганыңа күбө. Балким сен кайманат ат менен кирип алдың. Кебирлер атын айтыштан коркот. Эмне үчүн? Сенин жасаган ишиң арам. Сен жазганыңа өзүң да уяласың атыңды коюудан. Өзүң намыс кыласың. Жигиттигиң жок. Андан кийин башкаларга бөлүшөсүң. Сөзүң жакшы болсо эмне үчүн уяласың? Эмне үчүн атыңды жашырасың? Мужадала сүрөсү 6-аят. Яума яб'асухумуллаху жами'ан. Кыяматта Аллахтын барын тирилтет. Фаюнаббихум бима амилу. Алардын бардык кылган ишини кабар берет. Ахсахуллах. Аллах аны эсептеп тактап койду. Валлаху аля кулли шейин шахид. Аллах бардык нерсеге күбө. Яумал кыяма, кыямат күнүндө Аллах Таала бунун бардыгын эсебин бизге берет. Зухруф сүрөсүнүн 80-аятына көңүл бур. Ам яхсабуна анна ла насма сиррахум ва najwahum. Алар ойлошобу? Алардын купуя болгон нерсесин жашырын отуруп алып ушакташканын укпайт деп ойлойбу? Бала, жок, андай эмес. Силердин шыбыраганыңарды, купуя отуруп алып ушак куушканыңарды ва русулана ладайхим яктубун. Ва русулуна биздин элчилер ладайхим яктубун, силер менен ар бир оозуңардан чыкканды жазып отурат. Бармагың менен жазганды рақибун атид, алар жазып атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, эч кимибизге купуя эмес. Жакшы сөздүн жакшы таасири бар. Жакшылыкка чакыргандын Пайгамбар иннал абда ятакаллам би калима мин ридванилlah. Bir bende Allah razı olgan bir sözdü söylеп koyat. Bir bende Allah sүйө турган, Allah razı olgan bir sözdü söyleyt. La yulqi laha balan. Kede özü oşa sözgө көңүл бурбай koyat. Öte көңүл бурбасан бар Allah сүйгөн жакшы сөз söyleyt. Yarfa'ullah biha fil cennet. Allah oşa sözdün berekesi менен бейиштеги даражасын көтөрөт дейт. Кede оозуңдан bir söz чыгат, sözgө көңүл бурбайсың, аны менен батыш менен чыгышты аралыгынча дозокко түшөсүң дейт. Udu ila sabil rabbika bil hikmeti wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Allah'ın yoluna çakırgın. Bil hikmeti, danışmandılık menen. Wal maw'izatil hasana, jakşı nasihatlar menen. Wajadilhum billati hi ahsan. Bürö menen tartışsaң dagı en jakşı jol menen tartış. Sögüşpö. Akarat keltirbe. Bürödün namısın, bürödün uruguna, bürödün ulutuna akarat keltirbegin. Fattakullah ibadallah. O Kuday'dın bendeler, Kuday'dan korkula. Kolunardağı uyulduk telefonunarda Kuday bergen nimatlı bir jakşı jolga koldogon kala. Hurmatlı musulman bir tuğanım, jaratkan Allah tabarak keremetli Kur'an-ı Kerim bizdin dinimiz emnege öğretet. Bizdin dinimiz üretken nerse Hucurat suresi 6-ayat. Ya eyyühellezine amanu in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyenu. O Allah'ın varlığına birine iman keltirgen bendeler
in ja'akum fasiqun binaba'in. Bir dininde taykı, dininde beken bolbogon, benamaz, kudaysız bir haber alıp kelse, bir haberdi sizlerge jönötse, fatabayyanu bayan dağıla, anık dağıla, anı taktavastan, antusibu kavmen bi cehalatin. Oşo habardın, oşo sizler bölüşkön жазылған хабардын кесепети менен bir коомго, bir жамаатка, bir уруга, bir улутка, bir жердин адамдарына жаман сөз жеткизип койсоңар. Фатус бела ма фаалтум надимин, кийин кылганыңарга өкүнүп каласыңар. Фаттакуллах, Алладан корккула. Фатабайяну, ар бир кабарды баяндагыла, аныктагыла. Урматтуу мусулман бир туган, телефонуңа келген нерсени бөлүшө бербе да. Мындай екен, андай екен. Sen ойлойсуң, мен жөнөттүм, өчүрүп салдым, атым башка, бирок Аллах Тааланын архивинде сакталып турат. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Оозуңнан кайсы тыбыш чыкпасын, ракиб атид жазып турат аны. Бүгүн урматтуу мусулман бир туган, bir ay murda, 2 ay murda жол эрежесин бузуп өтсөң жазылып атабы? Kameraga işinesinde Allah'ın kudretine işenmeysin mi? Erten sağa körsetöt. Sen palan yerde oturup alıp, palan elde şuvagansın. Palan yerde oturup, palan yerden adamın gıybat kılgansın. Palan yerde oturup, palan cemaatka gıybat kılgansın de. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. وَوُدِعَ الْكِتَابِ Kıyamatta kitap koyul. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ Al kezde günökör, kılmışkerlerdi körösün. مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ Kitaplarında körgön nersege ökünöt. وَيَقُولُنْ يَا وَيْلَتَنَا O ahlarımızga vay olsun. Ahlarımızga vay olsun. مَا لِهَا هَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Bu kanday kitap bu. Bu kanday değil o. لَا يُغَادِرْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا Bir çoğundu da kaldırıp atıdır. Kiçinenine kaldırıp illa aksa bardığın yazıptır. Kılgan kılgının çoğunda kiçinesinde her bir söylegen sözün, her bir kadamın yazıptır. وَوَجَدْ مَا عَمِلُ حَاضِرًا Her bir kılgan amalın aldığında hazır turat, delonda turat. وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ حَدَى Bırak Rabbin biröge de zulüm kılbaydı. Al senin kılganın al. Oşa senin kılgan jorun bardığı Allah Teala delonda kıyamatta verir. İnna Allah la yakhfa aleyhi şeyun fil ardı ve la fis sema. Allah Teala'ga yerde de asmanda da hiç nerse kupiya olmaydı. Sen kıyın bolu akıldığımında bendenen yaşınığın mümkün. Başka kuch organından yaşınığın mümkün. Kaymanat atmenen kirip al birödü şuan mümkün. Biroq Allah Teala'dan kutulbaysın. Yevme teşhad aleyhim elsinatuhum ve eydihim ve arjuluhum bima kanu yaksibun. Nur suresi 24. ayet. Yevme teşhad kıyamatta güvölük ötet kim? Koşman mı? Yok. Advokat mı? Yok. Prokuratura mı? Yok. Yevme teşhad aleyhim elsinatuhum tilin sağa güvö bolat. Süydedin go, til dedin go, akarat kıldın go. Ve eydihim aldın go, karmadın go, talkaladın go. Ve arjuluhum basıp bardın go. Bima kanu ya'malun her bir kılgan amalına. Hurmatlı Müslüman bir öte adamды kıjalat kıla turgan uyat nerse. Allah Teala'nın asına varganda öte namus uyala turgan nerse. Barsan senin kıyamattagı barakçalarında, amal kılgan tediriңde uşunu körösün. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, közüңөр. Kede жалган болгон, kalp болгон художественный жасалма бұл. Қалыптан қошылған, башқа қылған бір фильмді башқаны көргенде отырып алып, көзіңне жашың ағады. Тәсірленесің. Бұл қалып жалған. Білесің ал. Жалған екенін. Артист ролды ойнағанын білесің. Бірақ кино көргенде, башқа көргенде, сериалда көзіңнен жаш ағады да, чындық болған, ақиқат болған, Алланың Құран оқығанда біле көзіңнен жаш ақпайды. Жүрегің таш бауыр қатып қалған. Құранды оққанда көз жаш ақсын, Құранды қолыңа албайсың. Құранды мәнісіге де түсінбейсің. Алланың бұйрықтарын, азабын ұққан кезде. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kelіңіздер. Müslümanбыз деп, көкірегізге ұрас 90%, 93% деп. Көбіз İslam'dың ісмін, Құранның расминен башқаны білбей қалдық. Қайда баратабыз? Кімдің артынан баратабыз? Қайсы жаман қалып қабардың артынан ичіп атабыз? Kimдің madaniyatı menen, kimдің saltı menen tarbiya көріп жатабыз.
ата бабабыз берген нарқыбыз бар еді, наслыбыз бар еді, динimiz бар. Эмне үчүн бекем кармабайбыз? Урматтуу мусулман биртон, качанга чейин уюлдук телефон менен алек болуп, ата эненин жүзүнө карабайсың. Бир күн жаштар кулак сал. Жүзүнө карайын атамдын дейсиң, таппай каласың. Мээримдүү энемдин сөзүн угайын дейсиң, укпай каласың. Ошол күн келбестен кадырлай бил, бартай билген. Мана азыр жаштар жөн күлүп жылмайып отурасыңар. Аксакалдар мана көзүнөн жаш агып атат. Кана эми атам болгондо жанында отуруп бир жакшы сөзүн уксам. Алпештеп өстүргөн энемдин бир насаатын уксам деп. Ата энең эч качан жамандыкка чакырбайт. Жаман сөз айтпайт. Урматтуу мусулман бир туган, кеч болбостон мурда эсиң барында, этеңди жыйнагында колуңдагы уюлдук телефонду эгер колдонсоң жакшы жолго колдонгон. Бир жакшы нерсени үйрөнүүгө. Ар нерсени бөлүшүп, элди, жерди, улутту бөлүп трайбалист болбогон. Улутчул болбогон. Иннамал муъминуна ихва, имандуулар бир туган болгула. Иманга, исламга чакыргыла. Коомду адеп акылакка чакыргыла. Амин. Аллахумма филлана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.